अहानबद मरोइब पाउ सिलोंगी राजबारी सिदोखिबा दु आर्ट्स एंड कल्चर डिपार्टमेंट अयाबा पीरबा मतुंगदा पीडीए ना वर्क एजेंसी अमा ओइना थबक पाइखटपने हाइरे लांजेनरीबा सिंगी नोमगी तंगाई फदना चंगबा पोलम सिंगी पैसा ओइना डीबीटी की खुथांगदा पिरगनी हाइबबो यानिंगदबो फोंदोक्तुना नापतमदि तांजेंग अहलुफ आईडीपी सिंगना खुंजंग संगसिनख्रे लंबी की खुदोंग थीबदा सीबगी चांग नेशनल की चांगसतगी मणिपुरना चाद कुन हेली हाइना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनुराग बाजपाईना हाइख्रे अमदी आइखोइगी लुचिंगबसिंग मसागी वाखलना कैदौनुंगदा लेंगाकचबा ngamloi मखोइबु सानरिबसिंगी थौसिलदा चटकनी हाइना सकनाइरबा सैसकपा तप्ता जेंतना हाइख्रे खुरमजरी ISTV की नुमिदांगी मणिपुरी पाउ मितेंग ताबरिबसिंगबु तराम नोकचरी पाउसनोंग पिजरी सिलोंग मणिपुर राजबारी सानबगी DPR असी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ना लिसिंगनी कुनिथोय द सेरोल अमा पिरकपदगी PDA ना साखिबनी DPR असी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ना अयाब पिरबा मतुंगदा NEC दा लिसिंगनी कुलहुमदोगी मार्च की कुनिथोय दा थारबा मतुंगदा आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट प्लानिंग डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट PDA अमदी NEC की सेक्रेटरी याउन मिफम पांगथोकलबा मतुंगदा नौना सेम सानबा अयाबा पिबनी आर्ट्स एंड कल्चर डिपार्टमेंट के मतुंग इना थबक अदु PDA ना पांगथोकी बनी हाइरे हिरमसिगी मतंगदा पाउदम अमा आइनो हुजिक लैजरिबा मफम असे शिलोंग राजबारी मियामनसु रेलेन हेन खंगबा मफम असिनी मफम असे हौखिबा तांग निपानदा मणिपुर की मियामना मफम असे राजबारी असे डेमोलिश तौख्रे थुगाइग्रे हाइबजुदा अखोइगी यंगसिनजबा लापनी मरुन अखोइनि थेंगरिबसि राजबारी असे implementing agency or PDA की engineer अमन फोंदोरपगी मतुंगिना मफम असिजा सागतपा हौरिबा असि रिनोवेशन तौनबा मागी अखोइगी मसांग मतुंगसिंगजी संदुकसि लौथोकपा खोदोकपा हौबा मतमदा अमा लौथोकपगा अमा निंगाइरकपा अमा लौथोकपगा अमा निंगाइरकपा अदमाइना तौबदगी तमना तमना पुनमक डिमोलिश तौखिबा डिसमेंटल तौखिबगी फेम अदुनि थंबिरकलिबसे हुजिक हुजिक लेरिबा फेम असिगी मतांगदा अखोइगी PDA की हुजिक मफम असिज लेरंबा इंजीनियर अमन फोंदोरपगी मतुंगिना मफम असिज नौना हानगी स्ट्रक्चर काइदरा सेंगत सगतकनि हाइबा वफम दुनि अखोइ थंबिरिसे अदु मसिगी मतांगदा इंजीनियर फोंदोरपा वफमदु मियाम पुनः तामिनसे मसिगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट से 2022 दा आर्ट एंड कल्चर ना सिगुंबा DPR अमा सेंबियु हाइना PDA इरकपदगी अखोइना DPR से अमा सेमेबा DPR से अखोइना सेमिबो केनोसि आर्ट एंड कल्चर एप्रूव तोगा NEC दा थारे NEC ना 2023 की मार्च की तांकुनि थोय अदुदा मु मदुगी मीटिंग क्लब मीटिंग अमा तौर मतमदा मदुगी अयाब अमा पिरागा मीटिंग से मतमदुदा यावगी सी executive engineer PDA की साइड में यावनी आर्ट एंड कल्चर अदुगा आर्कियोलॉजी की प्लानिंग की अदुगा NEC की सेक्रेटरी द यावर कन्ना तोगिबा मीटिंग द हाइबा केनोसी एप्रूव औ मतलब एप्रूव तौरे एप्रूव तौबदिंग मतुंगिना अदुगदी एस्टिमेट टू एप्रूव तौबदिगी अखोइना सीजे हाइदि टेंडर प्रोसेस तौनबा करी करी लेबगे दो अदुदा अखोइना दिना पाइखलकनेबा खोइदि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नेबा सिगिसी सेमदोकपा सादोकपसे याब्रा यादब्रा कई तानाबा इसिदि अखोइगी आर्ट एंड कल्चर ना ओइबम थोपरा ना खले आइ मते हाइबा रिकंस्ट्रक्शन जिदा यारिबा पोट खै सिजनबु यादबा पोट तुदी सेना दुगा दुगा सेम केनो दा मोइनसु तौना अखोइदि इसर अदुसु सि इरखिबा लेयबको हाइदि आर्ट एंड कल्चर ना इंस्ट्रक्शन पिरकपदि मतुंग नेबा अखोइना तौरिबा थौसिदि DPR दु तौरो हाइबा पिरखिबनिना अखोइना सिगी केनो चलो अदगी मु टाइम बाउंड ओरपगा अखोइना अदगी खोइना मसी खजी खजी सुम सिरोक यादबा याब सर यादबा नाक्ते यारमबदगी सुम सुम निग हाइगी दगी को पार्ट खरदे खोइ थम्बिना बरदि चा मानव कनो सिदा हायें मिस्टी जिंग द तौबस सी ममांगगी सारमबसिनी लोइम काहेंदना पोसै थोंग थोनाव काहेंदना लोइ थमनी अदो माइगी पाजादबा कनो सिंगदना सिंतोगा अदि अयाबदना सिजनना अदुमाइना खोइ तमि फजने स्टेकिंग तौरगदी थमजरियबा गमना खोइ मी 10 गुना सिबिनेबा खोइसे माइ सिरा कांदा खोइगे मथंग मथंग सुम लपो पाउरे कांदा अदुकी मति याम फत्तना लेरमे मचिला मफाव कांदा मचिला मबु खेलकपा अखोइ फंगौबा याबजे तामो खोइ केमबो लेत्रे केमबो लेमदे खोइ सिब कांदा अदुम हजिकी हाइरिबा पोचे अदुम सिकतंग थिंगने मनुंग द खोइ टेबल चौकी गुम्बा केमबो थिंगनदरे अदि खाली अदुम हांग अदुम लेमि रूम याम जिलुबा यारगे खोइ काइदा मोहराबनि अदु तंगाइ फदरा आइदि मतंगि तुइना फोटो कुशलकपनिना आइदि अमाइना फत्तबा मैम यावनिना अदुमाइना तौवे अदु यारगे खोइ सिफ्टी ओने अदुम सिये खोइ
ai sok na bai tare amai na khoina safety oiba jaga hojik so dum khoi mathak ta dum safety oina dum peidi ba makha degi lokalaga ai ha na jo khoina makha di thamakan da yam safety oina si khandana khotana ai tipoling gum ke gum ba ai di mathang mu second step mu sa ko tam da khoina mu ai di aya bagi khangkalaga khoina semduni na amai yam safety oina dum toy ai tare khoina Rajbari gi sidokhraba film asi amhonna mato karamna hanigi chamana film adu da sarakadagi habadu miyamna yengba tari amulomda sidokhraba masang tumching thongnau phaglangi saruksing da leramba khong na chingbasing maham sang sana thambagi film su uri adu film soklaba uba mayam su yawbugi film akoin uba phangli hajing poti athubo tamna maham asi hanigi structure adu da lengna thamba du miyang ya pam oigani habadu khali maraduna masi kyang kuina changna sagadurban habadu miyam punna yengminaba tari video journalist tes tombagalona pahdunjriba imoina Shillong Manipur Rajbari Silongi Rajbari uful tana thugai basi lenga kasina puari gi tangka kama muthat pani haina Manipur Pradesh Congress Committee gi President Kaisam Mega Chandrana Congress Bhavan da pangthokpa paumi singa unabada haikre makna makha tana haikibada chahi lising ani kulhumdoi da MS Mitei Construction Private Limited ta PDA na hariba heritage complex asi semgat pamadi semjinnabagi work order amadi agreement khudyek pinakraba matung haukiba chahi ani da karisu thabak paikhatana leiraga handakta ikhang khangogdana mari lenaba Department Art and Culture Archaeology Department Tanaramba Taudana Thugai Basi Lenga Kasina Puari Muthatpani Haiki ana porom bak masi lawba yadagi thugai masi aikhoigi Manipur gi itihas ki tangka ama muthalle matamdu da double engine government na masi destruction tawbagi cabinet decision 2023 da lawgiba leibra aikhoigi itihas mangan ba leiriba art and culture archaeology department mayam su concern namta tawram de haiba sarkar si tawning bata tawba itihas muthatba the ideas of Manipur muthatba tawning bata tawba sikarigino aduna marab workanda responsibilities PDA की top ranking mahut की authority मथामदु की chief minister responsibility fix तो गदा बनी मणिपुर बियाम की आशा मधु की इतिहास मयाम सिंह दो हेक्टर मांगहन खिबसे कांग्रेस पार्टी ने नुआइते Mahakna makha takibada BJP gi MLA singna Delhi da hangat handa chatlabasu popular government ama semba ngamdana laidiba sina miyam kham thengna wahale maramaduna athobada assembly muthatuna nauna election pangthoklasi haiki amaromda handak NPP gi president Conrad K Sangmana Manipur da laklamba gi matangda mahake social media platform X ta irakhiba warwal gi matangda state president Y Joy Kumarna kumlakiba wafam adu yengsinba watpa mali BJP amadi NPP lising ani tara maridagi hauzik lengak paiminaduna lakli haibasi miyamna kaufam thokte haike NPP se kwakta wahong matu thesalaga wahong oibi yaroy who is NPP hairabidi NPP is under double engine government BJP gi alliance ne adagi loinana Manipur gi unity sidagi unity the kaidhar eba the ideas of Manipur the kaidhar eba myamse NPP madigi responsibility accountability sidagi nanthok pa yaro maramdi 2014 dagi ngasi bok alliance da chathari be corruption haibase sigi double engines da aduki mati wang double engine means double corruption ne aina thamjing badi Manipur da ahong ba ma pami santi gi development gi youth singi ahong ba ma pami aina ijabani alliance mayamse masina konseng sarga laibudu miyam parjana loi khangamgani khangnabagidamata remind tawjabai wani parjada NPP da phai natraga phati haibidi miyam khangamgani aba aina haidrasu Silongi Rajbari Sidoki Bathokdok Adu Kurai SGMLA Lai Sangthem Susindrona Governor ga unaduna yaning da phongdokre Thokdok Adu da Cheneba Singh Chairak Pinanaba MLA na Governor da Taksin Baga loinana memorandum amasu pisinkre hadi Silongi Rajbari Sidoki Bagi Thokdok Adu Chijil Hannaba Committee semlagani haina Governor na MLA Susindro da thazaba pirakre hadi IDP Singi Maraktagi Desi Bisnupurda Cheng Hawaii Yauna Nomagi Tangai Fadana Changba Polam Sing Asi Paisa Oina Inmet Singda DBT gi Khutangda Pigani Haiba Napat Amadi Tanjeng Ahalufke Internally Displaced Persons Singna Yaning de Hairi Ngasi Kumbi Assembly Constituency gi Napat Amadi Tanjeng Ahaluf Tagi Lanjena Tuna Wangu gi Tongan ba Relief Camp Sing Laisemba Sanglen Wangu Sabal Wangu Higher Secondary School Wangu Selungkhong Upper Primary School Amadi Wangu Ahalup Mayai Community Hall Relief Camp Talaidiba Inmet Singna Wangu
Wangu Higher Secondary School Relief Camp ta khongjang sangsin kre khongjang aduda saruk yakiba ses kantana IDP singda cheng yauna atai nongmagi tangai fadana changba potlam sing lengakna DC ki khuthangda inmate singidamak relief committee da hanadagi hauna piriba potlam khudingmak sing adumak makhata na pibiu masida kanagumba mioi kharana cheng chak piriba sigi mahut paisa oina kapangani haina tawriba du mangjong nana tanaramba leitabana yaba ngamloi haikhe government side ke khona paisa wana ka pasi khona pamjade madam di paisa wana ka pa basi hojik ta karmachari sing thoda thage tolop se sang na na phangdana le dibani na ko leli kem de le mi sing khijo tha ma dang gap le bida karino khona alu de cha ro je kana da ni ru de no sahi ani khelakwa asida khona chukwana le ngai sida maka paisa wana ka pi gini hana ka pi daga tha ma ka pa mane tha ma le khoragadi adugi awa bod khona kana da tatana uni Amaromda Tanjing Ahaluf tagi IDP khaidem sana jawbina cheng hawai amadi atai potlam singi mahuta paisa oina account ta kapangani haibasi sungya yabang amloi hanagi desina committee gi volunteer singda pibagum adum pibiu karigumba inmate singi award apana chengba leirakpada local MLA DC amadi relief committee volunteer singna makoi gi damak yingsin biduna awaba kaya kokhan bikhi lengakna IDP sing chahi sigi December thada yum da changhangani haikibadu soidana changhanbiu haikhe Karigumba relief committee mana sida laga ko ayaba lawbusu leite adai simai tawsi ha ba khana gi leite aduna koi account paisa ha pa ha ba se tungam ngam joro hauji ningon ta ko bui matam lae laiba ka se ju nupa nupi sai tongwan mai family pi bu sunate aduki mati isa isu apik pasingje ga yang wada namsilaga koi ka manung sida leire adu asum ba se kayam koi ne yenga koi su thambi gi doriba athuba matam da akoi taka gi side gi napa tangyeng oi mai ben mayam se yim ba changa ge ha ba se media ki thong da koi chika haijaningi accident sibagi chang national gi chang satagi manipurna yam heli hospital yorakpada siraga pukhalakpagi maram ase victim adubu senaba haitaba sisu achoba maram oi haina additional chief secretary Anurag Baspaina ngasi Transport Department Manipurna NIC Manipur State Unit ka khutsamnaduna Electronic Detail Accident Report edar gi matangda pangthokpa workshop hokdokpaga mari lenena Additional Chief Secretary Transport Anurag Baspaina haikre Cashless Treatment of Road Accident Victim Scheme 2025 Compensation to Victim of Hit and Run Motor Vehicle Accident Scheme gi matamda pangthokpa workshop hokdokpagi thoram aduda Additional Chief Secretary Transport Anurag Baspaina makhatara duna lairiba scheme asi effectively utilize toba se tangai fade masida road safety emergency amasung response hangat handuna citizen singi welfare gi damak thabak tawbatai mioile sing kya lambi gi khudung thiba thaudukta siri Manipur gi lambi maruina national highway state highway sing chingi khudung thiba yaba lambi oibana accident ama thokpa matamda matam chana response piba communication tawbada khudung cha dabalai Ministry of Road Transport and Highways ki report ki matung ina chahi amada accident masing asi lakh mari hena thoi numit amada mioile sing tarahumdoi rom si haina lei Manipur gi oina yengbada ngasidagi chahi taret rom asida accident masing lising ahum rom thoki mioi chanipal hena lekhide sibagi chang asi leibak asi gi oina chada mapal desmik ahum oi haike Here, I think the role of police is also very important because many a times they don't get involved into the accident. They don't handle the victim. So here the role of the police and the district administration is also very important. How to build a confidence among the public that if some accident happens, they should take care of the victim. Coordination and compassion come together to protect every life on the road. With the combined efforts of our officers, medical professionals and citizens, I am confident that Manipur can emerge as a model state in road safety and human transport governance. Aikoi gilu chingba sing masagi wakal na kaidawnungda lengak chaba ngamloi makoi ba sanari ba sanaroi gi thausil da chatkani haina saknai da ba saisakpa tapta jentana ISTV News ta phungdorakli oirakli ba khunai gi mawong asiga mari lenana akhanana unabada jentana satrang masana da gyawriba ningthau sena akala thau sing adu sanaroi aduna illaga chatpagum makoi gi luchingba singsu makoi gi mathakta leiriba sanaroi na hairiba makhel Taugani Masagi Firip Masana Lauba Ngamloi Haina Fongdorakli Hiramasida Pautam Ama Maranal gidis hati balong sa Dali dati mama yang magang log
Tata Jayantana hek tholokpadagi hauna Manipur da misammu oiro phamnaibasingbu oiro hiram khudingmakta soiribasing asi puthoktuna mafam asida soire hadana khodomi thindna taglai makna horokpadagi hauna pamiba Manipur ase karamba makhani Manipur no haina ISTV na hangbo matamda makna khumokpu pakun thamjage aina haiba makhakleiye India de ningkha thamba pamde suning bagi haina bi leitraba mafam do ning tamba yo han thok leite wa culture hek sagalaba matam du samna wa nuai ni hingani khoi akoi suning bagi haina bi leiba hai mi pan tang hingba ningodi ni ragi hinga akoi nuai ni hingana hai wa khal de ai leite khoi su bagi haina bi thambi gi dabni wa culture hek sagatri ge di kai gra nuai bano da aina sare dalan ji mi gi sare ba mi gi Seliba Pisi Migi Loin Burga, Nungai Hong de Dad, Mipan Tang and Hingba, I begin Nungai, I do in Nungai, Adumao, Tang with the Pamze, the Shana Kitten up, sorry, Madum Manipur, the Pamze and the Kan. Zayantada Makatana Hangomatamda, Lamdam Asigi, Lusing Basing. Maru ina politicians sing asi miyam gi kholau ita ta daba makhoi ga miyam isam samnadri bisi kari dagi no haina hangbo matamda akoi Manipur da leiba indigenous group haiba tare ikoi je khongnau hi dagi hujik leiba koi MLA minister mayam sing sina koi sagol hoi samu hoi hi hoi sana hoi nto hoi asi leiba sta koi player haiba ko lei player nu satpam pham ni akoi satoris adu koi di khongnau amuna ning tho amagi natra sana amagi maram ngang bai fi am danger adu gi damu to koi power पाइगे हाई बगी दमुक्तबु पावर पामबगी दमुक्तबु नत्रग सौक्री पामबगी दमुक्तबु अदु यावना पैसा पुथो संगि पोतु बुजिबो तराई ना थादु हाइबदी आई फरक्ते am ताद्रिबा दुदि मास रिजाइन हाइबि तारे पलप अखोय मसन तादो नसै गा हाइबा नतनि इथन गतंग थादो रो अतताइ तारे आई कराइदि यारगे मोय खनरमगनि अदम आई तसनबदि मिगी वादु आई ngangbadi ki itik natte ai khai sajegबदि खोंनाव अमना खन खोयगे सेनागी मरमदा निथौगी मरमदा नत्र सामुगी नत्र सागोनी मरमदा ngangbदि इतिक नत्ते खोइना यामना तोइना हाइनाबा लमदम असिदा पुनसिनबा यादे अनि थोइ अहुम थोइ अमाना माना थोप तौदुना लई हाइबसि करिदगिनो हाइना हंगबा मतमदा जेंतना मखाताना खमखिबदा खोजि पुनसिनबा हाइबदुदि हंतकि मपोगिदि याररोय आई वखलदि हाइब्रिड दे पुनम यादे काउनेन जे आई खोइ आई सैदसु सै थाजगिबदि गेन बोना थम काउनेन दुंगाय दो अमगा कोन अमा सिफतलबिदो अदुम दि याररोय अतसेनदि सि राजनीति वाला दि नत्ति सिदि राजनीति वाला पंगताई ताइना बसिसु आइदि मसिदि सुमदेबा आई अदु अखोइ इसा दने ताइना जगदब बीजेपी फत्रे अमुसु हाई बीजेपी हंदक्ति अकारवाय पोरनी न हाई अदि अमुसु अतोपा अमुसु हाई कांग्रेस ति खीरे अदु अमुसु हाई मे पीपल्स इन अदुना रीजनल तौसी रीजनल फारे रीजनल फायन मचिन अदि अदुम लाव अदु मकोदि खक थोलक्ते मफंदुदि अदु खै पुंजन बगि वादुदि जारवाय हाइबसि खल्ले एग्या के मोतदि असमना तत्ता जयंतना हेक अखै लमदम असिदा साफोंगपदगी ngasi फावदा तोंगान इशुसिंग पुथोक्तना मयामदा खंगहलिबा मयाम वाखन तानानबा होटनरिबसिंग असिदा एखोइना जेंता लरिङैदा वाखन तानानबा होटनहौद्रबदि एखोइगी खुनाइ असि तुंगदा असुमना दे असु सांगना होइदा पारा तंबिनबा सैसकपा अतोपा थोलक खिगद्रा थोलक लोरोइद्रा हाइबसे कोइ तंबंग ngam natte aduna जयंतना लरिङैदा एखोइ पुनम वाखन ताहौगी तंगाइ फदबदो लई हाइबो वफनसिजु थमजगे ननाउ थौदांगल लोइनाना पाउदमजरिबा निथकम छना जावा मेतै नारायण छैना ISTV न्यूज कुइरे दबलाइर दि इमान वारि से खोइना वकैम तौब ngamde खोइद जोइ थक्क इरांग कुम्भैग इमान कब्रसिदि उदे हौखिबा तांग नेपाल दा इखंग खंगौदना मणिपुर हाउस नत्रगा रेड लेंस बिल्डिंग हाइरगा खंगनबा सिलोंग दा लेबा मणिपुर गी पुवारी गा ततना थानबा याद्रबा हिस्टोरिकल मोनुमेंट असे थुगाइख्रे थवंग असे मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन ना अकनबा मोंगदा कंडेम तवी हाइना यूनियन गी प्रेसिडेंट नोंपुकनबा यानबेमना फोंदोखरे यूनियन गी असेगी ऑफिस ता पांगतोकपा पाउमिसिंगा उनबा अमदा मार्कना मखाताना हाइरिबा मफम असे थुगाइबदा मरिलेनबा सिंगना अथुबा मतमदा जेनरिबा सिंग लोगी ओइबा चराक पियु हाइखे पुवारी ngak sinbiduna koi punumogi thongdang khawkham thoi Manipur gi puwari sago puwari ga sago nare mafam asi ancient monuments and archaeological sites and remains act 1958 makhada semgat pigadabani INA bu ikai kumnabaga loinana ngapi sembiriba asigumna aikoi gi Manipur gi miyam gi collective memory amadi heritage site oriba Manipur house pusu chap manana preserve tawgadabani amadi protection pigadabani losin jarapada musuna amka juhana
tumina yengduna lairiba authority na thodok asida general mioi natraga kangup singbu action lokatpiu puni sinjari amadi manipur gi puari bu chakotnaba amadi kanjana honabda musuna kaidamunda compromise tawroi amadi tumina khak lairoi यामना लाइबक थिबा थौदोक अमदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चना लेबा या स्कूल चिंगा खम लैरक तलैबी हानगी रिम्स की फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर अंगोम निंगोल आसेम रिता चाही हुफुतरेट मपुरोइबगी मिंग आसेम मुनिंद्रो महा की मयुमदा चिंगनानिंगाई ओइबा मोंगदा ngasi नुमिदांग वाइरम पुंग मंगा रोम ताबा अद्वाइदा सीदुना लेरमले महा केसी बहकचांग अदु महा की मयुंगी सेकेंड फ्लोर द लैबा बेडरूम दा इमुंग मनुंग की मियोइ सिंगना थेंगनरखिबने लैखिद्रबी आसेम रिता महा की मपुरोइबा अमदी मचानुपागा पुना लेमिनाबने थौदोक असी मपुरोइबा अमदी मचानुपा मयुमदा लैट्रिंगाई की तंजादा थौदोक असी थोखिबने मिसी असिगी मतंगदा अचुंबा खंगनबा पुलिसना थिजिनबा होख्रे सही अमा चुपना सथरकपा आरकेसीएस बर्ड सेंटेनरी सेलिब्रेशन की लोइसिनबा थौरम अमदी आरकेसीएस के चामगा अमा सुबा मपोकुमोन थौरम स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी के ऑडिटोरियम दंगसे पांगथोखरे आरकेसीएस बर्ड सेंटेनरी सेलिब्रेशन कमिटी न सिंधुना पांगथोकपा थौरम अदुदा लाइबाकी दमक कथोखरबा लायेकपासिगी दमक करिगुंबा खरदि तौफम थोई हाइबा वाकलोलदा युमफम ओइदुना आरकेसीएस बर्ड सेंटेनरी सेलिब्रेशन कमिटी सेमदुना पांगथोखिबनी हाइना आरकेसीएस के मचानुपा अमदी सेलिब्रेशन कमिटी की सेक्रेटरी आरके बुद्धिमंतना फोंदोरकले थौरम अदुदा सरचान थियामना एडिटर ओइबा आरकेसीएस की मरमदा इबा खोंजेल अमसुंग खोंथांग हाइना मिंगथोनबा साइरेंग लाइरिक अमसु फोंखे ट्रिब्यूट टू आरकेसीएस इमोर्टल प्राइड ऑफ मणिपुर हाइना मिंगथोनबा स्पेशल एडिशन अमसु असम राइफल्स के ब्रिगेडियर गौरव कापुरना लुचिंगदुना फोंखे आरकेसीएस बर्ड सेंटेनरी आर्ट एग्जिबिशन के अवार्ड के एस सदानंद की रिटर्निंग होम हाइबा लाइदा खुदसिनखे मयंग इम्फाल के टोमचो हायर सेकेंडरी स्कूल की था तरु खक्तंगाइबा प्रिंसिपल सुनीता लाइश्रमबो हंदक इखंग खंगौदना एजुकेशन डिपार्टमेंट ट्रांसफर तौखरगा अनौबा प्रिंसिपल अमंग से जॉइन तौगनी हाइदुना लाकपदा खोइसाउनरबा स्कूल असिगे माइरोइ सिंगना स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक सो लोनसिनबगा लोइनना क्लास बॉयकॉट तौदुना स्कूल की गेटा वकत मेफम चथखरे मरोइना स्कूल असिगे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के ओइना ओजागी अवार्ड पलाइरिबा चैरगसिदा करीगी ट्रांसफर तौरिबनो हानगी प्रिंसिपल असि लाकपदगी हाना लेरमदबा स्कूल असिदा इंफ्रास्ट्रक्चर कया मरुम सेमगलकले अदुगा हौजिक सु अतोप कया अमा सेमगत सागत पसु लैरे मसिदा सुनतना बोसेम अमदि कोसेमना लौबा एग्जामिनेशन दा एग्जाम थागदबा महिरोइ सिंगबु हेना माइ पाकनबा कन होनरे एकेडमिक सेक्शन मपुंग फाद्रिंगैदा ट्रांसफर तौब हाइबसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के करंबा थौसिलनो स्कूल असिगे हानगी प्रिंसिपल के ट्रांसफर ऑर्डर असी ककपियु करिगुंबा ककपिद्रबा तारगदे क्लास बॉयकॉट तौबगे थबक असी मखा ताना तौखिगनि हाइरे विराम से स्कूल से दगी ट्रांसफर अनबिगनो हाइगिना अखोय छात्र मैम तुना तौजर मैतै की नाट चटनबी लाइनिंग लाइसोल कैहंदना थमनबगी पांडमदा सीआई कॉलेज बिष्णुपुरदा नुमितनि चुपना सथगदबा इंटरनेशनल सेमिनार ngasiदagi कॉलेज असigi सेमिनार हॉल दा हौख्रे सेमिनार असि सीआई कॉलेज बिष्णुपुर की मणिपुरी डिपार्टमेंट अमदी इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल ना यूनिवर्सिटी ऑफ द विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स श्रीलंका कोलंबोगा खुदसमनरगा सोसाइटीज रिलेशनशिप विद कल्चर हाइबा थीमदा पांगथोकिबा थौरंग गी हौदोकपा नुमिता एमयू की मणिपुरी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर टोइजम तंफाना चौखटपना खम थेंगना चौखटलबा मतमासेदा अखोगी कल्चर ट्रेडिशन असिसु निंगसिंगदुना मंगहंदना थंबा तंगाई फदे अगुलकलिबा अमदि तुंगी मिरोल सिंगिदमक इपा इपु सिंगना थंबिरंबा नाच चटनबी सिंग असिबु योखतुना थमलंबा ngamdrabadi अखोगी खुनाई असिसु सोइदना नोंगमना ट्रा नोंगमदि मांगनबगी मचाक अमा ओइरकपा याय हाइखे मणिपुर यूनिवर्सिटी की बीसी एंड लोकेंद्रना लुचिंगबा कांगबु अमना यूनिवर्सिटी असि मंगहनगदौरे हाइना मराल सिखरे खुदकता महाक सस्पेंड तौगदबनि हाइना केएसए की प्रेसिडेंट चुंखाम विद्यानंदना खुयाथोंग दलाइबा केएसए की ऑफिस ता पाउमिसिंग उनबदा हाइख्रे विद्यानंदना मखा ताकिबदा लोकेंद्रना रजिस्ट्रार ओइरिंगाई लिसिंग अनि तरा मरिदा मसामकना एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सेक्रेटरी अमा ओइना फमखिबा एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मिफम अमदा एमयू की स्टेट्यूट 19 क्लोज टू असि यामना कंट्रोवर्शियल ओइबा मोंगदा एमएन तौखे एमएन तौरे हाइबा स्टेट्यूट 19 क्लोज टू दा स्टेट्यूटरी पोस्ट
खरगे सेलेक्शन कमिटी की कंपोजिशन के मतंगदा इरिबा हेडिंगा कंटेंट का चानदबना स्टेट्यूटरी पोस्ट हाइबदी रजिस्ट्रार अमदी फाइनेंस न चिंबगे सेलेक्शन कमिटी की कंपोजिशन के मतंगदा वरेप लौकी हाइबसे इंक्वायरी तौबा अमा मथौ तारी हे नंगकपा अमना लिसिंग अनी तरा मरीदा यूजीसी दगी लेटर अमा थारई हाइदुना लेटर अदुदा युमफम ओइरगा एजुकेटिव काउंसिल न वरेप लौकीबनी अदुबु लाइबक थीबदी यूजीसी दगी थारकी हाइरिबा लेटर असी यूजीसी ऑफिस ता हंगबदा ऑफिस ता फाइल नंबर असी थीब खंगद्रे हाइना थमलखले एमएन तौरे हाइरिबा स्टेट्यूट 19 क्लोज 2 गी सेलेक्शन कमिटी की कंपोजिशन अदुगी मखापोना हंदक रजिस्ट्रार अमदी फाइनेंस ऑफिस खनखिबासी अरानबा खोंगथांग अमने मरमदे सेलेक्शन कमिटी अदुदा वाइस चांसलर ना सेलेक्शन कमिटी की चेयरमैन ओइरगा अमुक्सु हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन हाइना अनि थोकना हप्सिंदुना बीसी ना सेलेक्शन कमिटी अदुदा वोटिंग राइट अनि फंगले अदुगा नाकल अमदना डीन ऑफ फैकल्टी हाइना यावरिबा अदु अमुक लौथोक्तुना सेलेक्शन कमिटी दा यौहनखिदे रजिस्ट्रार की रिक्रूटमेंट असी लाले सेलेक्शन कमिटी की कंपोजिशन लाले सब्जेक्ट एक्सपर्ट ईसी ना नॉमिनेट तौगदबासु ईसी ना नॉमिनेट तौदबी बीसी ना महाके खुचाबी हप्सिल्ली हाइबगी मतंगदा हाई कोर्ट केस लैरी करिगुंबा कोर्ट ना रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट अदु कक्लबदी हौजिक सथरिबा रिक्रूटमेंट असिदा खनगदौरिबा कैंडिडेट सिंह अदुगे मराइबक कदोमदा लाकदौरिबगे हाइबगी अचौबा वहंग ओइरी हाइखे कन्नन होनब मतमदा मणिपुर यूनिवर्सिटी लेरिबा ऑल स्टेक होल्डर्स खुदिमंगना मतेंग पांगबिरगनी हाइबगी थाजबसु थमजरी अदुना केसे ना अरोइबदा थमजरी मेसे चथरिबा थबक थोंगसिंग असिगे रेस्पोंसिबिलिटी खुदिमंग मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ना पुबम थोई मरमदना वाइस चांसलर से मोरल ग्राउंड फम थादोकदबनी महाक असे सस्पेंड थमलकाना महाकी मथकता इंक्वायरी अमा चपचाना तौगदबनी हाइबो हम सिमसु केसे की माइकेडी की डिमांड तौजरी अमसु महाको सस्पेंड तौरकाना महाकी मथकते इंक्वायरी तौननमगिदमक्ता अकोइना मरी लेनबा ऑथोरिटी सिंगदसु मदु वाकटगनी हाइबो हमदु अमसु केसी के माइकेडी अरोइबोइना थमजरी मणिपुरी स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF की कुंतरेट सुबह फाउंडेशन देगी थौरम MSF हेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स क्वाकैथल थौनाउजम लेकाइदा पांगथोखरे थौरम अदुदा मणिपुरी स्टूडेंट्स फेडरेशन के लेखिद्रबा थौमिसिंगी मफमदा मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना इकाई खुमनबा उत्खिबगा लोइनना MSF के पास लीडर फॉर्मर ऑफिस बियरर एग्जीक्यूटिव अमसुंग वेल विजर सिंगदा अंगंबा खुदोल तमदुना इकाई खुमनबा उत्खे थौरम अदुगा मरी लेनना मणिपुरी स्टूडेंट्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट हिजम रोशनना मणिपुर गी अलहोमी ट्रेडिशन कल्चर नचिंगबा सिंग कन्नबा थौरांग तौबा मतम ओइरे The Manipur Language Official Act 1979 asi mapung fana chatna da bage mamitari Manipur da graduate level fauba Manipuri lol da tamgadabani haiba leirabasu thabak da onthok pagi mami tadri lol amasung culture mulak pa haibasi afabanate masi kannaba aikoina thabak tauba matam oire fongdokhi mark na makata na graduate fauba Manipuri londa tamlabadi mahairoi amasung ayiba ayibi na chingbasingda kannaba kaya pigani haikhi अखोई लोन मुलक पाइबसी अखोई कल्चर मुलक पाइबसी येलो ग्रुप सिंग असि मिटोप सिंग ना चंगसल कान येलो ग्रुप सिंग असि मुटकी पाइबसी अखोई मणिपुर सु मुटपा अमक गुमना अखोई लवम थोए मसिदगे अखोई कंजनबा अखोई खुदिमंगना थौदांग लौमिनर कांदा इरमदा मसिगी येलो ग्रुप सिंग अखोई लोन सिंग अखोई ना सिंग कंजनबा अखोई सेम साबगी मतम ओइरे लमदम मसिगी पुवारी सिंग इथोकलगा अखोई मणिपुर टेक्सटबुक बोर्ड ना अखोई मियामदा खंगन गदी अखोई मणिपुर की चिंगतम अमदी अखोई हिमिनरी फुरी खुदिमक्ता नुसिनबगी मरी मसु लाकनी हाइबसी चेना थाजजबने ngase yu yairipok laimanai da laiba asam ibetom bigi thongal da laiba garage ta thamba car amagi makhada Chinese hand grenade ama leiramba thengnari hairi imungi meyosing na ayuk pung 8 rom tabada bomadu thengnabadage police ta pau piduna andro police station gi kangboma laktuna ayuk pung mapal rom tabada lokhatkre manaka duai da laiba CCTV footage yengbada ngarang numidang wairam pung 5:09 rom taba duaida sakang daba nupa amana मखोंगना लाखलगा थमलंबने हरि इमुंग मनुंगना फोंदोरकपदा कनागुंबा लुप नत्रगा मे अमतगा नुंगाइनदबा लैते करी मरमगी बोम अदु थमलमलिबनो हाइबा खंगदे हरि आसम इबेटोंबी मपुरोइबगी मेंगना आसम इंद्रमणि अपुनबा नुपी खुनाइ लमजिंग मैरालुफ यारिपोकी प्रेसिडेंट हरि अमरोम दापुन बनुपी खुनाइ लमजिंग मैरालुफ यारिपोकी प्रेसिडेंट आसम इवेटोंबी देवी की युमदा बोम थमजिलंबबो यानिंगदब फोंदोक्तुना ngasi nungtil ima ivetombi gi thongal yaripok kethel manbi lambi gi nakalda miyamna wakat mifam chathakre laimana youth club yaripok and laimana apunba maira paibi anina sinduna chathakiba wakat mifam aduda yumlakta bom thamba yaningde miyamda akiakhang
पोखनबा यानिंगदे मिचम मियाम तंगदु लेताना लेहनबिउ अमदी आइखोई तंगदु लेताबा पामी हाने थाबा प्लेकार्ड क्या सिजनके इमा इबेतोम बिना महा खौखिबा चही लिसिंग अमगा चमापल मरफु मरीदगी चही निफु हेना लेबाकी ओइबा थौगाई क्या तौदुना अमदी स्टेट लेवल की थाकता चही कुनमंगा चुपना मियामगी दमक कथोक्तुना लाकपने करी सोइखिबा लानखिबा यावबना इचा सिंह अदुना वारी सनाबगी तंजा अमा फावा लौदना युमदा बोम हेक्तमक थमजिलंबा हाइबसी यामना पेंदे हाइखे करी की दमकता थंबिरमनो आइगी करंबा पेंदबनो पेंदबा लेरसु अइगोंदा हाबिरगा मदुगी संताइनबा याबगी वारो लई अदुना आई मयांगी ममांगदसु यामना इकाय सोशल वर्कर मयांगी ममांगदा अमदी आई अतोपमी इसा इसु मयांगी ममांगदा आई मक्की थोंगांदा सुमाइना बोम थनंबसे इसा सा इमा याम इकाय इमा थमो यामना सोई हाइबा वाफम जे थमगा इमा टेंशन के हौजिक पाउगे मरक्थना तम ब्रेक अमतंग लुमिनसे मतमगी नुंगसित नुंगसा अमदि अइंग साना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तना थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक फहनबा ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup. Every eye in the region also deserves the best. Free eye screening camp from 13 to 14 October 2025, 9 a.m. to 3 p.m. at CJ Eye Care Foundation, Langol. Procedures and investigation the 15% concession Pizari, PMJY, RBSK, and PCB na impanel Tobiri. Akupa Marugi Damak, CJ Eye Care Foundation the Pau Pobiro. Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari. Aduna hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra. Liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khonghamba nungairakaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngaktokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule. Jolip 100% natural syrup and capsule. Braketung da taramnok chari makhataba pau pizari wangkai ningthem pukri mapal da leiba Syrian care gi chahi kunmanga surakpagi silver jubilee gi thoram lamphel pat leiba IMA gi auditorium da pangthokre thoram adu da director ngangom utamna mental health ki leina asida stigma lei asigumba stigma sikidamak anaba singsu lochinduna thamnana bahot nei mental health ki matang da miambo awareness leihenba yamna mathau tai phungdokhi Syrian Care gi founder Dr. Rajkumar Lenina Syrian Care na mental health ke lamda promote tongna bagi mai kairom da sangsilakli haujik su adumak mental health ke anaba singbu hangoina lawbiba amadi narakpada laing bagi mahutta lochinduna thamba yauri kunai sida mi manga khudingi mi amamam pungning wakhal gi laina na naraga lei asigumba anaba mi manga gi manungda mi amakhak laing blai haike Kangabok Assembly Constituency ki MLA Okram Surja Kumar na mahak ki MLA Local Area Development Fund gi saba loiraba Kangabok Part 3 da leiba Churapur Community Hall ngasi sangaduna lekai miam da khutsinakre thauramadu da MLA gi loina be Dr. Miki Hizam hanagi MLA O Landhoni hanagi Kangabok Jila Parishad ki H Rasmon amadi hanagi Pradhan Kyasu Sarukya ki MLA Surja Kumar na miam gi damak khanduna Community Hall ase sanabani haiduna lam kathok piriba imung sabada Sauna mateng pangbikiba laikai gi miyam pumnamakpu apenba fongdok laduna miyam gi mateng amliba makai pangkhigani haike community asiga naknana laidiba bamon laisangi thabak thauram kaya amadi laikai miyam gi thabak thauram kaya pangthokpada nauna sariba community hall asina chauna mateng oragani haike laikai sigi aduga mayam gi praja gi seba tawjaba engondasu yamna nungaiba phause len kathok piriba sagai su adudagi koigi leiriba bamon gi imung su lekai gi halaban mayam punamak su bai amugana thagachaba khongdok chari Farmers sing na mahai marong puthok pada seasonally ba fertilizers sing asi natural oiba fertilizer season aduna haksang sok tanaba amadi organic oina ba afaba makhal ge mahai marong puthok na bagi pandam da natural farming and participatory guarantee system certification gi matang da Manipur gi oina KVK mapal gi staff sing district agriculture Bisnupur district horticulture Bisnupur atamagi staff sing amadi farmer progressive organization Manipur gi farmer kyana sarukya aduna nominee chupna chathagada ba training kam workshop program amang ase Krishi Vigyan Kendra
Bisnupur gi Lauda Laiba Regional Center for Organic and Natural Farming gi Deputy Director Dr. B.Y. Diogharena Hogdokre Thauramadu KVK Utlogi Chairman Thonglauzum Saubana KVK Mapalgi staff Marilenaba Department Kayagi staff Amadi Farmers Singna Ngasidagi Hogduna Nominini Chatagadaba Training Cum Workshop Asida Akang Ahe Singna Takpi Tambiriba Sing Asi Ningtizana Kangzinduna Lomi Miamda Amok Makatana Sandoktuna Natural Farming da Mai Onsinanaba Prime Minister gi Apamba Asi Mai Pakna Bhotna Si Loinana Organic Oiba Potlam Kaya Manipur gi Lomi Singna Puthok Laba Matamda Kunai Asi Lainatina Chendaba Tunjang Kaizangdaba Kunai Ama Oiduna India gi Mapangal India si Mapangal Kanba Lebakama Soidana Oiba Ngamlagani Haike Mahiroi Singna Mahima Singh Tamba Khakta Natana Sports, Cultural Amadi Literary Oiba Thauram Singh Mahiloi Singna Pangtok Piba Haibase Mahiroi Singh the Lotuna Ladiba Makoigi Haitoi Singh Toiba Singh Adubu Jingtok Tuna Miamda Utok Nabagi Fampak Ama Pibani Haina DM University Associate Professor Dr. A.K. Brozena Fongdokre Academic Extra Curriculum Activities ke Saruk Ama Oina Thawal Okram Wang Matabada Laiba New Era Higher Secondary School Gate Chayol Ama Chupna Sathakadaba Nepalak Suba New Era Week 2025 Fongdokpagi Ramda Mairoi Singi contingent Taramathoina Chatpa Mas Parsu okay Dr. A.K. Brozen Namaka Taraduna Mairoi Singbu classroom Manungda Mahima Singh Takpi Tambiba Khakta Natana Asumna Mapalda Putoktuna Makoida Afa Apun Laibadona Tauba Sing Adu Kokhan Bata Natana Makoigi Haitoi Sing Toiba Sing Utok Nabagi Tanja Ama Piba Ase New Era School Gi Oja Sing Amadi Atai staff Sing Bu Thagatpa Amadi Pukning Thogatningai Haike Layoi Kraba Ipaipu Singna Kumza Kudingi Harau Saksen Tamlaga Taudo Kumai Sanaduna Kul Adubu Sakhong Ngahong Pibiba Jada Nauda Tahanduna Kunjau Lechau Pibiduna Umang Laida Achet Pathazaba Tamlambadu Nauna Amuk Hanzil Halak Nabagi Pandamda Oinam Esigi Manung Chanalaiba Lemramda Nauna Saba Ivudo Loya Lakpagi Sanglen Ngasi AC Adugi MLA Irengbam Nalinina Laison Tinson Bagalwenana Sangakre Tauramaduda MLA Nalinina Kungang Ani Lemram Amadi Waroi Chingi Miam Gatanaraga Hariba Sanglen Asi Sabani Miam Nangasi Sangaliba Sanglen Asida Pukning da Sena Tagona Duna Tony Bagalwenana Tangdu Leta Draba Kunai Asi Ingtapa Hanjulakna Batoni Si Haike Ibadongna Sanglen Asida Jel Sengna Bible Singna Praja Singna Imai Bel Singna Isa Singna Jel Sengna Kasariba Sanglen Asida Lengsel Bire Hairakanda Kungang Sida Ladiba Aduga Ibudogi Ek Ning Makada Ladiba Praja Sing Jin Now Kuding Maku Nungaya Bi Marang Kaiba Amaga Amaga Nuksi Sanana Santi Oina Hinguna Bangamba Ibudong Pina Birasanu Haiba Wahayasi Hak Secretariat Health Department ki memorandum amana mid-day meal scheme gi khudong chaba fangliba school khudingmak food license registration tawgadabani haina kangan ki bagalwenana ngase food safety administration thawalna sinduna akhanana mid-day meal teachers cooks and helpers singi oiba spot online fasai foscos license and registration camp kam awareness on food safety ki thoram ama CMO thawal gi conference hall da pangthokre thoram aduda food safety administration thawal gi designated officer Y Setazitna Angang Singda Pijoriba Chana Thaknaba Potlam Sing Asi Taru Tananba Amadi Hygienic Oiba Potlam Tamak Pizaba Tangai Fadabana Yamna Kupna Yingsinba Tangai Fade Packaging the Lakliba Potlam Sing Asisu Fasagi level Yaubra level Yaurabasu batch number lot number Nachingba Niam Chumna Yaurabra Hibana Chingba Kaya Food Safety Administration Leptana check Tauri Karigumba Potlam Aduda Chingnaba Yaurabasu Miyamna Food Safety Administration da complaint Tawira U Midday Meal Gi Potlam Sing Fauba sample Lauduna Yengsin bagi tabak chathari haike Lising amaga chamapal marfu mangagi October 10 da Himalayan Expedition Mount Gangotri Tree Summit chatpada laibak tiba tawdok amada laikidraba Hidam Sam Kishore Ningsing dunangasi Manipur Adventure and Elite Sports Institute Masina kontramapal suba Rajbari Day Thauram Kairauda Laiba Institute Asida Pangthokre Thauram Asida Institute Asigi founder member Amadi Mioi Kaya Laikidrabagi Mafamda Hailai Katuna Ikai Kumnaba Utke
Go Green, Go Clean campaign ki makhada Eco Network Manipur gi leptena chatharakpa plastic pollution hantahanaba lubananba lamdamama ohenaba sangsilakliba khongthang gi makha tarakpada Hairok Part 1 da laiba plastic collection center da amukhana recycle taunaba sizinaba loiraba bottle amadi atei plastic polamsing Asok Traders na sale piraga laikre Eco Network Manipur gi president Sinthangamba Laistramna Hairok khaktanatana Manipur gi tongan ba mafam singdagi su plastic lokhatpagi khongthang ase paikhalak pasina lamdam ase da khara makhai de chai thoktuna leiramba plastic mai thadok lamba mafam marang khangdana hundok lamba du sel onthok chabangam le haike sanabage pawai ko ge senior sports journalist Boya Ningthozam dagi lobirase once again here comes Linda and here she scores Linda comes Defending champion Manipurna Tamil Nadu bu mighty bapiduna Kuntra Suba Sena Women's National Football Championship for Rajmata Jijabai Trophy gi final sangkhre final da Bengal ga sanaragane All India Football Federation gi meng makhada tha sigi tang amadagi team tarana grubani thongna khaidutuna Chhattisgarh gi Narayanpur chathariba Kuntra Suba Sena Women's National Football Championship for Rajmata Jijabai Trophy gi ngasi RKM Ashram ground sanakhiba ani suba semifinal match da Manipurna Tamil Nadu bu goal mari sinoda mighty bapiduna final sankhibane Manipur gi mai pakbi goal singadu Linda Komna match ki taratruk suba madi kunma thoi suba minita goal ani sankhi atopa goal ani aduna Dangmai Grace na match ki kuntaruk suba minita penalty da madi KS Bhumika na match ki niputaret suba minita sankhi tha sigi tang tramanga da sanagadoriba aroiba match da Manipur West Bengal ga thengnaragani Championship asigi kumapal suba edition phawmuda Manipurna champion kulumdoi runners up mari laukhre Bengal na champion ani amadi runners up tramanga laukhi Kaisham Thong Kendra Kankutna Wangoi Kendra Kankut pu mighty bapiduna Yumnam Yaima Memorial Star 11 Kendra Wise Mixed Count Tournament ki semi-final sangkhre Manipur Kang Association gi meng makhada Wainam Kendra Kankutna sinduna Mamang tha gi tang kunma thoidagi Kankut tarahum doina group mari thongna khaidutuna Radha Mandop Kainok thongtakta chathariba Yumnam Yaima Memorial Star 11 Kendra Wise Mixed Count Tournament ki ngasi sanakhiba mari suba roiba quarter final match ta Kaisham Thong Kendra Kankutna Wangoi Kendra Kankutpu Panjal Kunmanga Kunma Thoida Mighty Bapiduna semi final sankhibane Kaisham Thong Kendra Kankutna ahanba hapta Panjal Taramathoy amadi ani subabda Panjal Taramari kapkhi Wangoi Kendra Kankutna ahanba hapta Panjal Tara amadi ani subabda Panjal Taramathoy kapkhi tha sigi tang taratruk da sanagadoriba ahanba semi final match ta Wainam Kendra Kankut team B amadi Singjamai Kendra Kankut ka sanagane Ahum suba Premier League ki ngachi sanake bam match ta Asubi Football Academy mauna angtha FC bu mighty bapi krai Sheikh Babu Masa Memorial Trust ni sponsor toraga All Manipur Football Association gi meng makhada tha sigi tang manga tagi team tara manga na saruk yaduna sai tagel gi artificial turf ground da sanaba hokiba ahum suba Premier League ki ngasi SSC sekta ground da sanakiba match ta Asubi Football Academy mauna angtha FC bu gol ani sinoda mighty bapi khibane Asubi Football Academy maugi mai pakibgi gol ani adu Sinakho e na match ki humputra manga suba minita amadi S Swami Chandra na match ki marifu suba minita sankhibane Zeliangrong Football Association gi meng makhada tha sigi tang taramathoi degi team kuntra tarungna group taranithoi thongna khaidukuna Kumbal Lampak Sports Complex ki main stadium da sanaba hokiba taramari suba Jadonang Memorial Football Tournament ki ngasi sai tagel gi grass ground sanakhiba ahan bam match da SKYC Sangai Pro na TKYC Tauksengbu gol ahum sinoda ani suba match da KFA Kakulung na ICYC Hidak Sungbambu gol manga sinoda ahum suba match da SKYC Sawambung na KFC Khuilongbu gol taru amada madi mari suba match ki sanakibada MKYC Mahabali na KRYC Koirengai bu gol mari amada mighty bapi khrai Singa Mathak Young Learners Club ki meng makhada tha sigi tang manga dagi team taratrungna group mari thongna khairutuna CYLC Multi Sports Complex Pisum Hau Ground sathariba ahanba CYLC Grassroots Football Tournament ki ngasi sanakhiba ahanba match ta
Atia Football School na Nesu Football Academy Khuraibu goal ahum anida maitiba pikrai ani suba match ki sana khibada Goldal Football Academy amadi Hiyai Football Academy Luang Sangbam goal ani sanatuna draw satkhi ahum suba match ki sana khibada RFC Pangaina Dinku Football Academy Khabisoibu goal ama sinoda amadi mari suba match ki sana khibada Kaising Football Academy na Sangai Football Academy bu goal mari ahum da maitiba pikrai Kunithoi Suba KSH Lehau DB Memorial Super Division Football League ki ngachi sana ki bam match da LMLCC Langmaidong na YWU Kakching bu maitiba pikrai District Sports Association DSA Kakching gi meng makhada mamang tha gi tang kunma thoidagi team tarena saruk yatuna DSA Kakching Playground da sathariba Kunithoi Suba KSH Lehau DB Memorial Super Division Football League ki ngachi sana ki bam match da LMLCC Langmaidong na YWU Kakching bu gol mari sinoda maitiba pikhibane LMLCC Langmaidongi mai pakbi gol singadu S Leisembana match ki nifu taruk suba humpunitoi suba madi humputrani pan suba minita gol ahum sanki atopa gol aduna LB Riminger na match ki kunmanga suba minita sankhibane amaromda association asina sinduna tha sigi tang kunithoi degi tem taramathoi grubani thongna khaidokuna ground asida sathariba kunmathoi suba Kishore Kumar Memorial First Division Football League ki ngaji sanaki bam match tana UCC Kakching amadi AIFA Irengbam goal amam chanaduna draw satkre UCC Kakching ki goal adu M Devraj na match ki humphumapal suba minita sankhi AIFA Irengban ki goal aduna O Francis na match ki marifumapan suba minita sankhibane Sahi Taramapan Makhagi Nupagi Binod Makan Trophy gi ngasi sana ki bam Manipur gi ahum suba mesa Mizoram bu maitiba pikrai BCCI gi meng makhada tha sigitang mapandagi GMSS sector number 26 cricket ground Chandigarh sathariba sahi Taramapan Makhagi Nupagi Binod Makan Trophy gi ngachi sana ki bam Manipur gi ahum suba matcha Mizoram bu run marfu tareta maitiba pikhibane match asida Manipur na tos ngamduna ahanba batting tokibada over nifu taret ka ball mangada wicket loina turaga run chamgam marfu taranipal lauki masigi pakhum da anisuba batting tokhiba Mizoram na over kuntra manga ball manga da wicket loina turaga run chamaga taramathoi khaglauduna match asi maiti khibane Khelo India ki makhada 69 Battalion CRPF na YDC malum tulihal ka khutsamna senduna football tournament amanga sedagi YDC malum tulihal makhalekai da hokre sign sponsor tawduna chathariba tournament asi IG CRPF Manipur Nagaland sector Rajendra Narayan Das ke miteng makhada pangthokpani haudokpa thoramda DIG CRPF Imphal Range Widrom Premjit CRPF ke official sing YDC club ki thaupuba sing amadi miyoi kyana sarukya ki tournament asi da team taratarukna group ani thokna Doktor Sarukyari knockout tournament asige ngasi ahoba numita YDC amadi SWC sanakibada YDC na SWC bu goal ahum anida maithiba piki haugalak liba Naharol Singbu masamo fana thamnaba amasung nisa amadi aranba lambida chatkidana pandam thambaga loinana Central Forcing CRPF BSF AR ga hena naksina handuna thabak fanghongna bagi khudong chabasu piragani haina DIG CRPF Imphal Range Huidrom Premjitna phungdorakle International Purple Face Gawage Sarukama Oina Cerebral Palsy Sports Federation of India SPSFI na sinduna pangtokhiba ahum suba National Cerebral Palsy Football Championship 2025 ta Manipur CP football team na second runners up taduna Manipur giming chat purakpa ngamkre championship asida Manipur na Haryana ga sanabada Manipur ge sanaroi singna yamna haitoi singthoina sanaduna Haryana bu maithiba piduna second runner up takibani championship asida nambol awang lekai dege life rakpam Nikhil Apokpi Lekhidrabi El Sunitina most emerging footballer takre championship asida India gi tongan ba mafam dagi lakpa team kana sarukya ki championship asida sarukya na hotnabada mateng panglakiba sing maruoina Spastic Society of Manipur buthagatpa phongdorak pakaloina makhata na masidagi hena maipak naba lambi ma semba haure championship asida maipak lakpa asina differently able singda lotsinduna leiriba haithoi singthoiba sing uthok pakaloina makoida hena ahen bathauna ama haple amadi National Disability Sports ki lamda anauba puwari ma sembagi lambida lakle haina Manipur CP football team na haide
Manipur Masters Athletic Association MMA na sinduna Imphal gi Khuman Lampak Men Stadium da Nifumarirak Suba State Level Manipur Masters Athletic Meet 2025 hawdokre. Athletic Meet hawdopagi thoramda ngasi ahoba numit ki 5,000 meter walk race ki nupa amadi nupi gi athoi hen tanake. Nominee chupna sathagadaba championship asida tongan ba chahi kangnup ki nupa chamaga manga amadi nupi marfudara manga punna athlete Johnny Romna sarukyaduna athoi hen tanari. District Football Association DFA Thaubalna thasigi taranipal dagi niyom gi wangmada pangthoknaba Thaurang Tauriba 2nd Division League ta District asigi Club Taruk na sarukyaba ngamloi haina phongdorakli ngasenungtil Club Taruk PSWAS Sangayumfam YVA Wangjing CYSA Khangabok Santos FA DLC Hairok amadi Susal Langatel na sinduna Wangjing da laiba YVA gi office ta pangthokpa pawmisinga unabada YVA gi Secretary Devo Laistramna DFA Thaubal da affiliate Tauriba Club Kunmarina hauzik DFA da complaint taurakpadagi chahi asigi September 3 dagi DFA gi thabak thauram khodingmak suspend tawduna thambani haike Haukiba tang taramatoi dagi taranithoi fawba Sports Authority of India NCOE Tagyalpata Chathakiba All Manipur IIS Sangai Club Judo Championship 2025-26 ta Mayalambi Sports Academy Mayang Imphal na goal kuntra humdoi silver tarataret amadi bronze medal kunmari fangduna overall team champion oiba ngamkibada Academy asig Executive Committee amadi ahal laman singna apunba mifam ama pangthoktuna nungaiba phongdokre championship asida gold medal fanglaba sanaroi kuntra humdoi asi sub junior cadet junior amadi Senior National Judo Championship 2025-26 ta Manipur gi mahut sinduna national gi thakta sananabagi damak selection tawraba sanaroi sing asina Manipur gi mahut sinduna sanarubada Manipur gi mingsat purakpa oirasanu haina yaifa thauzal su mifam aduna thaunikhi All Manipur Bodybuilders Association Gimityang Makada A3 Fitness Kurai Sajor Lekaina Sinduna 2nd A3 Classic State Level Open Bodybuilding and Men's and Women's Bodybuilding Championship Lakliba October Tara Mapalda Kurai da Laiba Sangit Kala Holda Pangtok Lagani Haina A3 Fitness ke proprietor MD Akbar na Paumisingda Fungdokre A3 Fitness ta Paumisinga Unabada Akbar na Makata Kibada Championship Asida Sarukya Kibasingna October Tara Nipalda Wet on Gani Sarukya Kibasingna Women's Open Bodybuilding, Women's Sport Physique, Master Bodybuilding, Senior Bodybuilding, Junior Bodybuilding, Men's Open Bodybuilding amadi Men's Sports Physique ta sarukyabiu haina appeal tawrake Manipur gi laiba district singilakta ahan bo igadaba 100 meters sangba Bisnupur district ki shooting range amang ase DC Bisnupur Puja Elangbam IAS na sahi sigi December tha fawda sananaba pandamga loinana urep yungtamkre Manipur Rifle Association gi meeting makada Bisnupur District Rifles Association da Moirangda laiba Kaifa Road ta Bisnupur District Rifle Association achangba khudingma puthokuna sagadaba shooting range urep yungtambagi thoram aduda DC Bisnupur Puja Elangbam na district ase gi oina practice tawfam amatang lairabadi haiduna shooter players singna ningjaramba adu ngasi jatra huliba asina loirakpada district asidagi su afaba sanaroi kaya puthoktuna national amade international gi thakta mingsat purakpa ngamba sanaroi kaya puthorakani haibagi thajaba lei haike aroi bidamari bapawm kana pisare Silongi Rajbari Sidok Kibadu Arts and Culture Department ayaba piraba matungda PDN na work agency ama oina thabak paikhatpani haire Lanjanariba singi nong magitangai fadana changba potlam singi paisa oina DBT gi khuthangda piragani haibabu yaningdaba phongdoktuna napat amadi tanjeng ahaluf IDP singna khungjang sangsinkre Lambi ki khudong thibada sibagi chang national ki chang satagi Manipurna chada kun heli haina additional chief secretary Anuras Paspain haikre amadi aikoi gi luchingba sing masagi wakhalna kaidonungda lengak chabang amloi makoibu sanariba singi thausilda chatkani haina saknai raba sai sakpa tapta jentana haikre Ngasigi oina dia ITV na sandok sa Manipuri pau matang asida lusinjare mideng tabri bapumna makpo amuka hana khurumjare